Ner malaka nyam we ke yene diala konti lianka rwai na gwasame biya kamal ka Nur Online TV channel bana rwaintin konti lorodian kaliang bana kaliang te kon ka rwai ni gwas dangro ki gwas diok te kon ka nywa kajen report mene ke nyam jo ban liang bana rwai che ka kui Dr. Riek Machar ka luge dan e sha luge rodo gwasame gore jeno bana dan nyok mpel ko dan pin bana rwai che ka kui Dr. Riek Gaikuk ka weda ka kobo ngai kona kobo te pin jana ka jan gwasame ke te pin kume kirme yadit bana report me bana jelim go ko do dan dong de kon understand ke je ngum le ro de ki ngum to no bu ko link ka jen report me ne akan kono nyam gwasme mi jiram jidit ka Nur Online TV channel no ga jen ojin de re ti de ka nyogane ko ken ko mi jate ka report mi shibre da shwa mala shube ka ya ka pet no ko gor ko ndialo de tin dialo kontin la no go gwasme de kan shwa mala shub shirma da ngai kone ni shangano gor kono de konte lat ko din re wi ka so sudan de kon ka jek kenyam no anda manduni shang kos nyamle no ruasin gwasame en walle shang ka jandang ro wi bakel ka pay diok ron kina dang ro wi jandang ro wi bakel bana report ni ti bana kalinkel ka do badan en chak no ngeje ashirman shaling no won bu ko ray ka report na dang ro ki report na dang diok men yam go rabe nyaga kon kel bala dung Dr. Riek Machar ka do badan en chaluk de chaje luke je bana kulo we katin ko ken kon de kon kalin gwasame ni report mo bala dung Dr. Machar ka men chora la re lok de en mi chitu ban je len gwasame kaja won shanong ka kui Dr. Dr. Machar chalu de cha nyok mi yot ka jatin ka cha nyandang ro wi de dis ka pai diok ron kin dang ro wi jandang ro wi de bakel re lokamo chala do Dr. Machar chalu de namo cha nyok mi yot ka janyam shet ke report de dane chalat la luk de namo ni me de lat ka shanka diok ka jok chala do no sharamkel milaran ngoni kieneted content la judge neted kon lo ka Dr. Machar chala do jen je jadwal ki je mo ka jwe keri podana chalat baka kerun wangalong chalat shinadu gwaslok mina shub gwasloko shaje gano sharam kela dan tike jwe ram kela dan la luke presiding judge na wache mo ke jwe chalat no shi luk shabu wa wonyam alugo mo chaje passport ke chaye nanga changdo den ke changa dan bu point wut kana mo ba gwa ka je chermana ngai kon diale long ala luk kwaje delay de ken ko ngai kana no tele evident ke tele nyu no Dr. Machar arami mo mi shidwer shilat ko ken evident ko ne shi kon kaling ala forensics evident te ke doubt ne ti chanenten ti chiro dien luan ko dong de Dr. Machar da la gwan durka kirmi hadit gore je long no dere Dr. Machar dere je yere ti jen re wi ke juba banamo ngode beja ka chelwang ka mi dong dere je lalet ko tele evident nyude ne de kon bati la ji lok bashiren ling kon men temeno ken de ken ke jot te kap ke ken bone tele ka duo me de kan Dr. Machar de kan jogono jin e jin ramadan ente ko der ke jin ti kaneten kon tin kwa kor kwa jat wano re wich kanasir ko ngai kon medana chora lat kanasir by the way gwade dan mission nur wai am shikin yen ke de ni asas pdf me yen kan ga jangai kon diale de ni asas pdf la chan kana da je kanasir do kana ka pen kana jel kama kana ba ana mo chinwar wai am jogo jano ne de ti biga ne tu ko skane de ton nunga kan ne ko kore dana chitu ai we ke juba 2013 kore dana chitu ke 2014 chu chubre we kan nasir an gwad mo chai palten tel mlarik kurun diale ko ne shamal chai betan ke 2018 chu let che mal che ben chai jogo no ka kwada ten gwad mo ko kore run to chukuru ka merep karodien la doy kana bigin ke ngani janta dan le rode je but ke jen kure joga me cha Dr. Machar cha jagwan cha gwan kana ne ka tin kon tiga kel kum kirmi yadi joga Dr. Machar no jenti ka tet kam dan le rode ji Dr. Machar joga no ne kutin kon la SSPDF kaniten kontin karodian link kaniten kon la jiguch ala civilian so kujamo civilian tiken ge demand iken kalat civilian gor kano panken de ka kam unified force a combination of many force just pela yotin tesas pdf ten but kim ya di che gor shami modera dag mal shit kam che chu jigan tam nyen do badana gen ke Dr. Machar ko chinwer wai ami shikan de ni kim ya di de ni chu 250 SSPDF tishi liu gwa kore dana chituo ngai kon me dana chala da kum kirmi yadit of course retaliate chen wore nyom naga civilian ke chemical weapon ken se diare chemical me sha look we mon no charge they use chu kirmi yadit chu je use kan wore charge look re kuro mo kum Uganda
Uganda People Defense Force akene ko na tigarial tebo kon wari right now and report mo jo boka ni ke United Nation ko cha jegano atok si kum Uganda she violation che jalat ko she kim yadi che jalok connect the civilian so right now kan kum ndang roti de la no wa mi kan la wa dur kai shi ga human right violation ci kana la rewi ka so Sudan ban ngode NMA take a pending a report ko dong de ga teach a kum United Nation chairman cha jalat yen kwa gale jugono yena lonya dakma char abirare ti jere ma chara ci ngure ti jen ba lokir mi yadi de shanen kim yadi te we ka South Africa we gwada mi we roke ji South Africa no jene de jelo ka queen kwar beto gode gwan mi mo ngai kon diala no election ngode che dem to ko te kan lalat permanent constitution kana tuk ngai kon diala kana population census kana kon tuk do badien de mal kede queen kwar de jeno ngomane unless ya dagma char chajalun ajan do bdan be mal be bin keje so na me de yen link ku dagma char katen content lat karodian ray wichin winami ka juba so right now man bianga jene dagma char no chaje cha lugri cha yo jok ko si ramkel kane de content lat ka look je point de se te ka jwe ke je point de dual bana tin yalla ko lat ko bana kala jeng niam ka kui log dana moni ko ngai kon diala no ran forensic she admit no jen te chalat kan dial ajane shi ka talk ke tan yen ka talk chang men chawono no dare telephone dare ka recover tan yen chagu jeno shi ka talk ko te ka evident go nyoda no wude dan en chale Peter Calvin kana talk kana jalat la kampan da karwa da chaje pay no lenin na me ko da kuma char baje chekka so jen men en tam da delay men kana dia goro de kan do de kan tu ke de kan leldi gayeka so ban more information bana ko jik ko gwalten yam chana roi gwa same ke report dungut kana me Michelle ke me Dr. Guy Cook Dr. Guy Cook ka je report me jen chala do che chubre wika ko ban jeling report me chubedi ke ngum le roda den bukon je ke bukon linga gwa ko gor kon dial bukon tike ngesh what exactly to Dr. Guy Cook lat re wishing winami chirimnen kon ma gwa same ke report en chalat ke banyo ya kel gwasmene governor dung Jonglei State Dr. Guy Cook che chupka ko bukanti jen chewe an winami were wujemi ka korge medane shi kuma spela yu shigurden wochre wuch wajen che chupka jene chaje lore ne tin wandi jenen kon gad gwadmenti chalat wo shi lore Dr. Guy Cook lo chalor Nathan Conte la shi maniken so ban right in mo ka ngano loro mo ngum le haro mo bikon men gwitin gwasme ko ngai kon yalo no and population te ka dor shalka me akobe kelu che gien we kelu sha ban ping we teleram ditin right na balat ken no te ni ditin ban jelinga je report mene meche to ka konin te chu me dan ka ko be kan ti shirmana ngai kon shi kon dial te ka ngache long ano shi kormi di te tuogane an kor mo ngai kon dial mi chora latin an kore tuok dor shalka mo yakobo medan me shi kormi che tuok chermana ngai kone che tuok kam kume SPLA aigu kene kume moraike kirmi yadit che kon dial te ngai chika medan shora lat gwade dan me shi kume SPLA aigu chikan gujeno dong ba civilian ba kanak shu gorodian wochre wich ano and Kurmo toga come SPLIO, la Sudan People Liberation Army in a position, can South Sudan People Defense Force. Can Bondang road tea, a Canada corner to core. Kakor made an peace agreement I think in 2018, to kill me added Jamal in your Moloja, Kamala dan a time a could be core brother caption, come Bonedangro. Me chikim yadi de gujeno jen begotten content de SPLA ayu tegatin beka cap chugoro be Jonglei State be target ka goto kona she target along dor law nuer la law nuer land territory ne ken ki counties ne ken wena ka payam ne ken chukana goro be ken ka target chukan re Guy Cook point de chukana on and o be can use Gwasamo mechi kor mecha tuo kenyam kuma spela yo sheteka gwati shikan ka kep. Tia gwati mwana ken long doro mo ka Jonglei State shikana kep. Shikana kep mene pa jut ken widi ala koken. Uwe no gwati ndana nta apana titin.
me chicken area ando ikana kef no no duno ka gwade dan chicken gujano na me beno ne destruction ka civilian and content independent chukana goro bikan Bikarian watch alo shika mishal tactical withdrawal chukana la chugorian watch kan we to a telekor a changa meda ne shikan kuma SSPD ap shikan ka George ka kore chukana goro borian watch mechi torbiel dit chiga ben ka goro jeno ba civilian ba kana ko cha civilian cha target already chikan ku jeno na me ba civilian ba kana ka kuja mone mechi kuma kirmi yade chiga odore gana to bano ichine kam tani jan baro widero ano bika na de kan ne konta ka ko de kan ka dwan match and gwad mo na shune tan wan re wichin wini mi shu kana goro kan bikan rodian watch ano no ke bika jien re we ka ko bo ane te kon jugna an wo run ka ko bo kan ka ja spele ayo ko lo kan civilian bika liu gwad mo shu kan decision mo shu kana kan mishala tactical withdrawal shu ja spele ayo shwaren wo jamat ano no so na man ko lo kan civilian bika chuch jenta da nero nen kona Until right now, right corner. He didn't want to kind of long, right? Which in Winami, she can chop ka ko bela de ni SSPDF. Coach civilian she jere which. Right now, man we corner was me ko kume muraika me kirme yadi. Kume de shegu jano, but what then content the jazz pele ayo tigetin baga deal kaf. No sha labo cha juguno kep ko che mandana ngai kone so telerol mishalat generating content la jas pele ay wo sharen chu wo che mandana ngai kone ano kan tiken ke rule tiken ke principle loko no ba civilian ba target che de mishalat witen koken gwa the money shi kume SPL ay wo che chu wo shi kume SSPDF chu bere wo chop bere wo chen gude shalka me doctor guy cook no nika kor kure dana chi tuok ne di altera mate ka dorashal kamo akobo ne di alchiga jien gat man chiga we ka Ethiopia border ke tandien chiga we bonne ka Gambela region we ka refugee camp andana ten winemi temana ngai kona ko kormi cha tuok mi cha look kwarkun ngumla tuok la gorjino bi ajien ne te konti la hobe tema ka ne te konti la nuare ka kobo ne te konti ngaskan ka jas pela yo ko en kuma kirm yadid SSPDF wukare which ko bi ka ne te konti la nuare bi kan kanak shangman lat kan no te ka thousand of civilian te mo chiwere which eno shiglo ka kobo na mo wa e ka chi tok bade we ko na baru rit eno ka jodan chalat gwasmene Tana tiga chupa ki Ethiopia tana chika gagan winami ka border ko tana chicken goro de we ne ka refugee camp ngai ko refugee camp chu na tin tele kon tele piu amen go de kon toy na tin bone la be jelong ban ngai ko no de rander survive di no dorante kerech te ka mun me de pur a changamen chana cha ga ju de na de ke te no but right now right corner en SSPDF chol ka ne de kon la nuare ten te chi gen ka ko ben o lonya jok a chang me kan ga jo chol no lenga no lonya jok no ba bulak no ban ngai kon me da ne chala da humanitarian chigala do ne ko cha ko woni no janare which and gwal me shiga jien chune di alu jien bone jenta da ne jien na ka je right now right ko na tam lo ga da na tup ka long motor long ka border dung Ethiopia ko chi de ne SSPDF chiga na kan ga jo re which already no chang me SSPDF ban tam chol kan humanitarian organization wona ka United Nation no de ne di alde ga lo jok me dan chi kan woni kan top jo kan ne to contin la United Nation kan humanitarian organization no janare which ne mo ke 72 hour ke result mi chit kan mo shi la di al chi ga jen ano teram chi dot cause chega mo telecoption cause mu ka ten gwa da ba connection me dan inshallah da kuma SSPDF kanon no bikan ka bukaren yale so shu ka jo jen ma chit ka woni ga dan kan top a chang ne me shi kuma United Nation kan humanitarian cheng me ran chigati jeno reason adien mede na den ga jogono jana ga jamo ka area dan tinatin ka civilian tin chi kuma SPLIO chikanatin but da kwa wojen gwamnati cha control kuma SPLIO but for that reason chiji ne control top ko lok charen chu wo chere manan chi kona ngach na mo agenda na chito right now am right corner she would shall me re guy cook che chop re would shall ka ma kobo cha kobo visit ko medan ngai kone ne chewe ka kobo ka gwase dan jena ka kobo ne ko ne den show operation try to ga de ne SSPDF gwan mi mo ku ka na ku kan targetin ka kantis ne tin kon to pin ka jonglei no chu kan go dialo you kan go be kan ko occupied ka loch Dr. Guy Kung melo jog me che akuba che visit
gwaje ko ako visit ke je ne na che ono dere ke langano e chana kuma chana che support in the state chu liune ne tingwana lonka ko medan e che jen che medan chala da no Dr. Guy Cook arami mo mete ke influence medit ka kuma kirm yadi ko ngai ga je no gwada bumni je lonka kuma SPLA yo kanete konente ka kobo man we ke je chana man we ke je re ka kobo chana je lingwasme wajen bo like ne de konti la community leader but ngai kondiale community leader tekene da la ne tin kona chitia tel ne la community leader te ka kobo ajen bo right kene ngwane la kwar ngwane chiga jien already chicken rewich jen bo right boke local official chiga jien okay kene de kona chitia ten chal ken wer kene de kona la local official gwadme so mu chena me amle rode ngai kon dial madan latke jo ke ken wo yena lada mal ke kuma SPLA wo lo nya Dr. Machar ko bi mal baben but chicken na gui ken no tama mi chike kuma SPLA wo chicken wo ka ken counties ni tetene county ndi chop ko baro de wo ja ten content chalke e hostile counties kuma kirmi yadit no cheluno chi SPLA wo she GN ke chewone no SPLA wo lokana ko lip ko no mala aku collapse ke ba ko ngaj ke mala ayar ke kum kem yadit then after that they will take action katin kon lat korodien so na me amele rode so tin to ko gwas me jene ala wudi shal ke me Dar Guy Cook take a message into youtube to benyo ay kel gwata me ka tin kon chelat do ne tin kon tala nuwer tin woro de ride buga chubre wi ka kobo ngai kona manyam ngado jen wonena a kobo teram tin a kobo market ke liu chaje destroyed kwak dial chaka kwal telemitin okay a jarra muro de ride we ka kobo a jane security is guaranteed baji del gam ban ngai kon kenyam kan kon nyam ban nam ban ngajenena tie garo mi chalan me shang me dong de nyaga kon kele ken de indian content wanam de inde kon de wanam mo me chikan lat ken yam ngai kona tie mi sha queen pinyaken aro ye dana chikan queen pinjanene re ro de ne dana kela do mu we tik civilian mu we ben re which anono kabe tik de nyu ba ne de mo ala de SSPDF mu wa de mo wa jenak biken community men ci bere which ke chikala do biken gang biken kanak ken me dana la kay lo idien biken na wong ne konti la civilian yen kwana la jigono de ran ci were we ka kobo na mekel kom wi ka kobo security du mo te mo ala ra don a GSPLA ai wo nyin to ne ke ken de na SSPDF ko tete ne ya na ka ke ki enwer wai ame si attack kan la chicken de na SSPDF chicken ma ke chicken nyin ka tete ke de na SSPDF ya ne yene de konti la civilian ngwado mo ba ji del target ene kunun kona kuin ga tinji jogono ci ne grantee teramba tap ko so na me kel ne banga anyo ga SSPDF chicken ye ben ka chang daram boran joy okay biken ye nak wara lo kwal kan rudin chi me chicken la de ne gwade da rugun woro kan nak te ne jandang ru de ju kan kanak chol kan ro biya ba mo creation ju kan la gwaskel nan ju kan kanak chang mala region mo cha ka ne to ba ko look ba nan gwa look ti dial ti ka kind they know what they are doing anyong mo de den jene ne ri chol ge dina SSPDF bo ke report dan shala da wa kan jel kan ke mission ko me ji to ka biem no wa gor kan bu kan la dre lo kan wono so mi china mo me de yena ngaji no so mi log yena biya tok biya jeleng okay biya lo nen ken dun na me amanyam e kan ba ye guarantee security ba ye guarantee ba ye gang yene de kon lo ka ko bo mi shi no so okay just go but ngeda no take do tetet kado mare den jene awa biya kur biya ja kap chong yene ten content were we kut jane ka kobo mi jiram kelan wano ka dong gorjeno deri we gwada dana te jang tugatin kene nwer wewni ken kel wajin cha goro jin be kor bi ramten wa kor cha ramten ko mu wewen wini mi chay mu ka kwantel bi jekso kujemo goro yeno biya kor biya pel ka biya me kun bo biya to dole shi abjal ka do badana chalat but ngajeje ela akobo take a population minindi population ke lewo tin che jien taramten ajin bu shiangare wi karwado tishe morte ka rof jikem ajin bu shiango re wi karwado tishe morte ka border dungi Ethiopia kana Sudan kana sa Sudan ngedre gamo ano ne de ti chicken be ko te mu gam kare ala ka be kan ko be ye destroy yen were content go jodong mat ke kum kirim yadit but for now they can ye chol lo nya jok ti malben ben de ka cha ye displace already cha dor kun cha ga dak cha te kun cha ka wang cha me dun ke le cha ye destroy chang na kwan tam right now teleje toy na ni tam. So these are the things that then where they can get. Minye kuma SPLA ayo kana SSPDF ngada je gwana one
SPLA IO nyenken ke course take a lot come terken SSPDF nyenken ko ne ku ye control chienga la kwainko chienga la kwainko chang tugdun chwaje leb a chang take me me tuo ka ye chwaje goro bia tugdun be jeleb so ne me e kuma kirmi yadit me lede en me shikene me okay so ne me der gwano de yendi ala ngach ngum le rode what exactly is happening there so ne me der we kaya gorje no bia bidun beti shunga ko de yen medan le rode yen ngach I want to can another report. Report the DNM Bukon Nyaga, Bala Dung Kirmi Yadit. Kirmi Yadit, taken care dull, which I do a wiki juba so a general Benya con Kelo, a co de con take a net, Kede con Mandan le or de con Najenu, what exactly a woodol como a Kumikirmi Yadit, de con the Altican 18 cause and Kir already organized Bolong. But Name Edwal and Pike and Dul, a which in Vinimi. Kare dul kana mo chigarach no ka kuin kwar ketin koken tele dak ma chatin no ke tel to koken lat karudien ban ngai kana no re within security tetin yimana ngai kono ko rekatin barai na kaka gui kano tel malare changa kel they are just doing their things like there's nothing is happening in the countryside so name banaje nywa kel Gwazame kaje report me nywa ka yekel yene de kola nuer please akanu ni ami jira majirid gwazame kanwero online TV channel web channel ku subscribe ku je support kam do bana de support kaje gwazame President Salva Kiir me yadi chete ka dol re wichin binemi ka juba ke state house re dul kanamo ke report an chanong ya right ke several government officials ne te konte che kwany la kwardi je kon yal ngai ke nin de pai we te ne ga te joj ke ne ga te nyoko mu kwany kan kwara kona pai kwany gwad mo che ga chal gwaskel ko bu ko rai ka bo kam let ken ke be galas let ramadan cha kwany no ka chi kem yadi de gwe no be let kel ke je no ka ripoda cha lat re menen kon mo gwasme wa chi kem yadi no che neke de kon shularo Nathan Contin la kwarshit kitewur shala Peter Shalaman cha watch jen cha kwanya la presidential advisor ka kwimale jena wa be mal be je realika re wika sultan kelio no mo mishora lat nyok ramdo dien men ku kan celebrate ke dolken ga ke te Joseph ngwen mun twel teten dio jangai kondiale la kwar unity state ndana pai kwany teten bo gwada mo gwada danen dol ke dol motin kanere kon kwa composition ken la kwar unity state ngai konde diale kone shalat ko gwasidan te de be biaje long te chalat wona kanete kone ya nak wona ka wude shale galwa ke dane shanak me cha wang duel kan ngante konte cha barke cha parade niam nene dial wude mane ramkel mission mo shelat a manage United Nation chicken mention along and take under criminal investigation and when moin 12 but right now chicken mi adi chonyo ko mo kwanya ne je another thing bo bere da ne cha buje ka je jen bo charge sanction bo United Nation Treasury Department cause tagu jeno don't take corruption melede but kir mi adi chonyo je ku nyo ram te ka pass mi chitkna mo te be di chelat kam mo de jen mo kwanya je la kuer gayana ko jen chere bim top che je joj no ke chaje joj cha jalat gwasmone ne dum wana long dier kan long ngum de Joseph ngwen mon tuelde de kwanga jamo kanga ke jen o jen aramimo mishi tibej be cha galat ke unity state winemi despite o jen aramimo mo dong che duer cha galat chen mana ngai kona no ken kir mi yadi kan je goro no jen be mandana lat ke community keten kon lat ko rodien no kan goro jen be kaling ngai kon dial mandala lat ke kume kir mi yadi okay kuma kirmi yadit gwasama misha ngaje no jin ajiram kel milalet ke nagan wore la ja jaga wo bijin ramandana nyam en be lalet chit ke miche dollar teme ja jago be muktab dung governor du apnal state ba ja nan ka nasser no na mo kel ko ngaje no wo dollar we gorneten kontila nur wai ami ko be kana ke be ka mo kerik so ajin mission dana tetin so lat ken no na me mal bo tele mal me de shit keno ko de ne diala teme en nasir bale la base midit ko chaje be men dag nyok no kuma SPLA okay nur wai ami so ne me amritin
mi de kon diala ngajen a tactic mi yos kene je kuma kir mi yadit so ngwen mon twel chaja kwan ka charik bim chaja wuch na chalat gwata ma ka jeno take a pass ki tibej chalat kan woda ba kwan ka jenetin so jem lat kono ne kir mi yadit dan ramme mom long nuari gor ban war ba kanek so a jin person ka je right person ka je ko be je kwan be je kam position dan ala kam ke netin kontil kon war ken na kan neken so ramte pass mi no even right now gay na lungo aw kam de kir mi yadit dere ngwen mun tueler nyok mu kwanje jemo kate ke store mi shit kana mone already ngai kon video ni ken chana ka gwich to konturun chana kanen be jelong of la to dialti ke la gor no ba ka gwich ka do brande gwich ja ajen la lar no mi jen ba ji kon investigate ba yen ka court yom changa jeno telere chang lu nyarar and then mi nyu bugalat but jen che dur mi che lat ko dure ne me chelat me dana ci ko ye to yun state ramen gate kon wa ci gen ci lewe ne ka Sudan ko jen te ke linka ji Sudan mi chala no te tut galwag mane me te tin ba ci right kene te kon te ka Sudan la Sudan government ne dana ci na ceng je ka runtun wan me gor ke me tina ka struggle during the struggle wa linka rodien ke jaban ka right now these are the people in kon te ka power and tema ka kum kirim yadit gai na ban ne to ken struggle taye dan kwa kumre jega je tiken ka against ko this was under independent je right now these are the people that are leading South Sudan ne to cha guje no men let ken wa chiken gor South Sudan betede bagwa so me cha ne to cha go no Sudan ka cooperation dien ke ji Sudan den chwa gare wa bunak ka chwa wang so jen me jet loine ne dial ka jelong ko wa kem ne ka cha ga na kor kap ko ne ka kem ka jo dan cha lat chwa kanang ne ka United State chwa ka mudo mo ka kore chwa ka ne live ka ture video ne ken ka ture ke photo ne jen mu ku ko la ngai ke jem me kan ka pose ne chi kon de ngai no cha ngu cha na gwa but ko che kan la do ka live video ki ka online right now ja everywhere evident 100% evident mun yodo de ngwen mun tuel de luka je mu na ku cha human right violation cha ja lat ne de kon la kwar but who cares ki point che 1000 people che kan re ki jupu kan woda bo is leading so possible ko de gude mo bo der which changna mandana lokon no der which ki ka kwi go chana che kan ne ko kena ko ne kir mi yadi nyok mi dong che kwan kare wiki juba ka deputy governors tin ko ne kwan te ke deputy governor dang jok ti kir mi yadi che kwan Lagos state ka United state ka Eastern Equatorial state so mi chit na me wa gono bu kuma da ba we gwa an kir point e chara jare are report kana meni long okay jara ke ku United state ka do de malere tin no ngai kon me dana chora lat abiem nom kane United state no shikete ke korne me chalaro chingwana nwere shike abiem nom chikana mak an re kuro mo chete ping midin mi che ted nienten no en ka jen mission ma chagu jeno bane de kon tin la governor ba ka del wuje jen do dana kwa wudu mu kwal no je ko gwe jeno jen benwer ba ko target we dana shana las ke so ti kir jena jogono yene dia la kwanti ti we gon kun wiyentena gangne tin kon ti la civilian no nge unity jaga ko biga tel ka nyok mare kam no kun ti ga jogono gora mal kon tem right now na ka queen kware jen jodan ti la de nono are meeting ga mo by the way te ka ti chalat shi tabande ngai di ngai kon me dana shora la ne ga tabande ngai by the way tabande ngai she go lungo no de ka je kan kene kir okay adio je kon video te kon kanen te chodi an lat taban che gor longono dere je kene kir mi yadi je ne tene ka ruon almost a year kan ke je tame dane we me je ga kene kir ke je it was paingwan me dan me pa dakma char pa yen chwa jaga kir we ke United state we right ni kene dialten when me sure way like that's nothing like normal and then me sure luine jok me she report me she je buto pa che kam kir after that kana nyogo je kana jen self care point namo che ta bande ngai jako jen bloy de be jap kanga ke kir mi yadit ko jogo jeno nike ta me dana ken kor kana tok te ke tong wande cha lieng tilat ke pinyen o te ke ngwane te ba wuje mo ba je yan mach wa ken ni ken ling ka cha movement cha jana and then after that ye gor de ora ken kir ko der jen der we ki stay der mal der jaw to one but what ne de she block ti je goro der chup kut kir mi yadi then for that reason ta bande ngai she message ni to ngwan te ga jak ko de je ken kir but je ken
kan kim ya dit kan jago big jek and then from there me to gene itabande ngai bede ana ko kor me cha biem nom cha yan mai ke na chi ke liun wen mo cha tabande ngai ai shol en shule dane cha chol ge cha jutich anu ngum tuok ka biem nom ka great ka ruwing administrative area kene ne de kon tikamayom and then me chalar jene shawon kan je kon president kir ne me dane ko lun jok unity state so cha go long de ne jek but cha kan cha block so jene te ke shuri block are dul kana mone ko dong de je kene kir mi yadi de kan issue dan to re which and me de kan address bar jene cha japen so che gu jeno ne me shi nguda shi dwar ko gore jeno de jono tiga dwar so right now mrai kon ga kwire me wodi ci tabanda ngai she lu da gwano jen she lat no take internal issues to talk re kuma ka SPLM men tekir mi yadi diten ke teten so jen ta dana let roda gwasmene kare dul gana mo mi ci na ci ga right no ke cha kwaro ya choltin of course kan tabanda ngai kan paktin che chupten cha nangten cause ngai kone cha complain jen kan jigan president self ke mi yadi kalun self ke mi yadi jok ka South Africa immediately try chol chu kel kan dia la to chu go je ka self ke mi yadi so are dul kana mo share right point en tabanda ngai te ke jom chalat chara jalong chara ke ode na lo marka do dande na lo marka ke je chara ko de na nyoka mishing nas agwa ki nyoka ngwane kane de kontra civilian chara ko tin kona da kana especially ta ko kan ngwane ka unity state kana witen ko ken ala che de kon lara no wen kana unity state no ga kan ta kam dien do dande je ala keje chara tin ko ngai kon won chana ja address the same thing chala de re dul kana mo jende dial de guder goro de ke realika de ko de sel de na de jal kel ci tabande ngai charach kajen report money million kon men tame ko ngai kon dial mandana le rode okay so kujamo ci tabande ngai chalo de nyok mlade je cetin kon dong tela gap te kon e dero lat self kim yadit jagalat ka ki ko te ko ran wante ka tin winimi jarai ka do badanan de mal de je no ngaje kajen report dana chawo lat re wichen gwat mane anyo gwad me chetene to wande ci raju no ci ga raj ameni tut galwak mane me te ke report mi chalat gwas me mi bana linkel are report me chalat bo ka gwad dana dol natin ci tut galwak mane me te ke di chalat do ne ajanan ko focus lonko bi unity state betakamal kana pana region no kan gan gwada ti gor jeno de mal de jeno tin ke de na de ke let kel so na me shalat ke chiro da lat re wichin winami so right now gor jeno de yen mission me de yen lingono no ko do badani ke lat ke je chane ti chaga chulat re cha chu much ko dong de kamal de ken nong de ke le gwa another thing and an we can long ke chi dol tin long kan quadiality right kan ka ku do badan and de mal de ben ke je keke especially ke rianan kone kana control ko dong chaga de nyok mi joje katin kana gor no big focus ka do badan de mal der ben kajem ban mal me mal kam dien of course man ngai kone tele dak ma cha tele jetin tele kuma spilayo tele jetin ki tele ka kamandan an lat ka gwada meni anetin kontin laji SSPDF kone ti ka ne de konen shing laji SSPDF ku kan lanu ti ka election ke kuin kwaram kana lat kan kana gwano tele kuin kwaram de to without Dr. Machar ke kuma SPLIO ki others a political party tin konen to door so na me amle roda me de kon diala ngach an wo bi malbe ben ka South Sudan gore ne dial che goram kel man yam ande kir me yadi lat aku Dr. Machar aku jalun and then yo mitem redian ba jekku jemi bayle o jek so na me de la jen report dan ngore no de nywa kon kel kanwar online TV channel mi jeram jidit gwasme ana gore jen o jin bi channel bi support ana bana jek ka another report mi bu kon link ana biya tekamal bye bye